sportova u kojem su po 5. put za redom uživali Bračani i njihovi otkačeni prijatelji. Banka Regule je festival ekstremnih sportova koji se već 5 godina dešava na otoku Braču, preciznije u mjesecu Tivan. Svake godine pokušavamo naš festival obogatiti sa nekim novim stvarima koji se do sad navodno još nisu dešavali u Hrvatskoj. Tako da osim već jedne stare stvari prošlogodišnje simulacije penjanja u ledu, ove godine smo pokušali napraviti jednu interesantnu trku, biciklističku, nazvanu Killer Terrain Competition. Trail je brdsko-biciklistička disciplina koja u biti se svodi na ravnotežu na biciklizmu, to jest umijeće ravnoteže iz kojeg proizlazi neko novo stanje vožnje, više skakanje, preskakivanje nekih prepreka, vožnja po uskim zidićima, bilo šta. Znači za trail bi trebao biti bicikl manjih dimenzija što se vidi po veličini rame. Trebao bi imati visok bottom bracket što bi omogućilo skakanje na više stepenice, a da se ne zapne. Trebao bi imati jače kotače, deblje gume, onda jače kočnice što se tu vidi da su to diskovi. Tvrdu vilicu koja ima naravno nastavak za disk, širi volan. Uz trail je bila još jedna brdsko-biciklistička disciplina koja se naziva dual. Ona je bila napravljena na plaži koja je dosta oštrog oblika. Znači bilo je puno kamenja oštrih i rupa, svega. Po tome se vozilo, znači dvojica su se natjecala ko će prvi doći do cilja. Uz to drugo mjesto u dualu, osvojio sam drugo mjesto i u freestylu, što znači imali smo 2 minute vožnje po nekom poligonu na kojem smo trebali pokazati sve što znamo, suci su ocjenjivali i zadovoljio sam drugo mjesto. A što se tiče traila, znači spretnosti preko prepreka, prelaženje preko praktički kamenih blokova koje nije bilo baš jednostavno, tu sam osvojio prvo mjesto. Bile su 3 penjačke discipline. Prva je bila simulacija penjanja u ledu. To je bila zasebna disciplina, tu sam osvojila prvo mjesto. I još su bile 2 discipline koje su u stvari bile spojene, to jest rezultati od jedne i od druge su se zbrajali. Jedna je bila difficulty, to je na umjetnoj stijeni, savladavanje stijene, tko će doći više do vrha. To je bila jedna disciplina, znači tu sam isto prvo mjesto osvojila. I druga disciplina je bila u brzinskom penjanju, to je bilo na prirodnoj stijeni. Dakle, ko će brže doći do vrha, tu sam osvojila drugo mjesto, međutim onda znači sveukupno sam opet osvojila prvo. Dakle, penjanje u ledu se inače radi vani i to je prava disciplina ledena, znači napravi se umjetni slap koji se zaledi i onda se potom penje. Međutim, naravno, mi nismo na Braču mogli usred ljeta napraviti ledeni slap, pa smo onda simulirali to na umjetnoj stijeni. Znači, na umjetnu stijenu su stavljeni komadi stiropola koji su onda simulirali led, još nekakve daščice i onda se po tome penje sa standardnom opremom za penjanje u ledu, znači sa onim cepinima i derezama, ko zna šta to je. Iznenađenja već postoje, tako za već iduću godinu možemo najaviti takmičenje u ronjenju na dah koje se do sad nije dešavalo u Hrvatskoj.